ru kanda Meitei jati gi akoi itihas na pirakpa culture gi matungina akoi se kamai to keda samna 1891 gi ningjang la cheba India pumba conquer tono hono the British officer amata sideo Manipur da bir tiken resit wayan gani lakpa chief commissioner Quinton Colonel Skin adagi atopa Mr Greenwood moi ango mokok mga kelo hai na puya dia ore ta ka hat kidina adu halena khoi Manipur je British me ana dandi bibla ani na ki ga thado ga chen de ba makhoi amu khongjom war battle of khongjom langathel karikra mayam sa tawbu kanda yam ngamjab level of moi fight to adagi khongjom war gi mamang da battle macha mayam thengnei adu British tharam telegram makhak akoi documents of Anglo Manipuri war da gida yaubne ba when telegram je Shimla da matam British ki summer capital leba adu perihain tharam geda Meitei sigi lan mai chira su kulai hundo chende mana paira makulai paira chengi masi akoi kamai handle to dino moi je koitan ta na ga phawra halura natraga dum chathawra makha harap kanda asomdai khumakki bache moina kulai thadok tuna chen khridigi art di nakoina mokoi lan mai thiba piduna Imphal capital je paiba ngamgasu moi gurila war soidan tawne arbi British ki achawa army ma the station to do yaro mado koi ngamwa nakhoi gi objective hek yobuga population se nakhoi gi yanana friend lo akan makeno hotno haigi